Kaj će sad delati? Gdje je to? Jo. Dečki, snima se, dečki, malo zbili. To ne sad ima snage, nije bi mnogo malo, još nešto nema. Ostavljam sve svoje doma, dobro vedu i vas tu i ureži, može, Kako će biti cijelu utakmicu? Da bude pristup, čvrst i odlučan. Posle sve to projde, ako to krene loše, onda to loše cijelu utakmicu. Idemo, igramo doma, teren je dobar, klima je dobro, ne znam zašto ne bi igrao. Igrate tvrd nogomet, ne igrate igrati po bakice, igrate nogomet. Igra po Tilovca, idemo igrati. Nismo od srede zaboravili. Čekaj, da se iže. Možete dići. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobar dan i vama, gospodo domaćini. Prezime broj 1, Kirasić. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vlasna. 14, 15, 16. Evo ga! Bravo, Damire. Evo ga! Bravo!
Draga me snimanje. Offside. Evo ga. Daju na drugu lagano. Bravo, bravo. Bravo, bravo, dečki, bravo. Staće. Odi sad ja na jed. To, dečki, ima. Daj povratno. Ja, Evo ga, šta to je taj. to? Bravo, golman! To smo se dogovorili tamo. Bravo, Fićo! Daj, brati, koji... A ništa, stignut će. Odi Jan! A, njanju. Gle ga! Bravo, dečki! 3:0. Komentiraj. Ajde, daj malo. Evo Cuškan. Pokušaj tu prema Luketiću. Polović i loš centar šut. U ovoj sezoni od 4 svi znamo da je sustav natjecanja četverokružni. Za sada gosti iz Zvečeja dominantni. Puno više su pokazali na terenu, evo što i sam rezultat govori. Pred ovim prepunim zdanjem. Do kraja sezone sa svim klubovima ćemo postati kućni prijatelji. Tamo.